radostan, energičan, živopisan. Ovo su reči kojima vlasnici bišona opisuju svoje ljubimce. Bišon je veoma stara rasa. Neki podaci govore da su postojali još u doba Starog Rima, ali se smatra da je moderna rasa, kakvu danas poznajemo, nastala na granici Francuske i Belgije. Svoj procvat pripadnici ove rase doživljavaju u 17. veku, kada su bili nezaobelezni ljubimci gotovo svih evropskih dvorova. Ono što jeste interesantno da se ona praktično vratila iz sa nekih egzotičnijih destinacija, kao što je recimo Madagaskar, koji je inače bio francuska kolonija, znači gdje se njeno odgajivanje nastave. Procvat se nastavlja sve od 50. godina pa do današnjih dana i dalje je veoma zastupljena rasa. Vlasnici ovih pasa su veoma ponosni na njih, to su izuzetno cenjeni porodični psi koji zahtevaju nešto više dodatnog održavanja, dakle u smislu znači lepote njihovog krzna. Bišoni uspostavljaju vrlo dobar odnos sa drugim psima i ljudima. Veoma su zaštitnički nastrojeni prema deci sa kojom žive, pa su ove osobine doprinele da su oni danas među najzastupljenijim rasnim kućnim ljubimcima. Specijalno prilagođena ishrana za ovu rasu je, naime, sa jedne strane čak i stvar zdravog razuma, obzirom da se zna znači, da su ovi psi veoma podložni urinarnim infekcijama i formiranju urinarnog kamenja, a danas znamo znači, da možemo da preko hrane utičemo na pojavu ovakvih oboljenja. Pored toga, njihovo krzno znači, je pod velikim stresom i na ovo treba obratiti pažnju, a obzirom da se radi o maloj rasi, veoma je bitno znači, kakav je oblik, veličina granule i obzirom da su ovo dugoživeći psi, veoma često podložni dentalnim oboljenjima, naslagama, kamence i tako dalje. I na ovu stvar znači, treba obratiti pažnju posebno kod ove rase. U zdravstvenom pogledu mora se skrenuti pažnja na nešto češću pojavu stvaranja urinarnog kamenja. Upravo zbog toga je specijalno formulisana hrana namenjena bišonima prilagođena preventivi ovih problema. Dlaka kao značajan element svakog psa ima veću važnost kod bišona, jer predstavlja jedno od glavnih obeležja ove rase. U tom smislu, hrana namenjena bišonima ima adekvatne količine antioksidanasa i elemenata koji sprečavaju gubitak vode iz kože. Granula je prilagođena njegovoj maloj vilici. Oblik granule je veoma karakterističan dakle, za ovu rasu. To podrazumeva da je olakšano njeno uzimanje s jedne strane, s druge strane znači, tekstura je takva da omogućava i lakše skidanje dakle, kamenca znači, koji je već prisutan na zubima i pored toga veoma bitna stvar je prisustvo helatora kalcijuma koji se nalaze u hrani i koji sprečavaju dodatno nagomilavanje kalcijuma iz pljuvačke na zube, dakle i dodatno formiranje naslaga kamenca. Već ga odstranjuju dakle, dalje kroz probavni trakt. Ova veoma živopisna, interesantna rasa napokon dobija formulu ishrane koja je potpuno prilagođena njoj i koja može da reši i prevenira gomilu problema koje postoje sa ovom rasom, a naročito se javljaju u kasnijim poznim godinama. Pažljiva selekcija i planska ukrštanja dovela su do stvaranja velikog broja različitih rasa pasa. Mnogi odgajivači su to činili želeći da dobiju pse koji će bolje ispunjavati određene zadatke ili kako bi ostvarili svoje ideje o izgledu svog psa. Koliko su postupci kreatora rasa opravdani ili ne, ostavljamo da prosudite sami. U svakom slučaju, ovako veliki broj rasa daje veći izbor prilikom izbora novog ljubimca, s jedne strane, a sa druge obavezu da se dobro raspitate o osobinama svake rase i adekvatno se spremite za zajednički život. Jedan od glavnih elemenata tog života jeste hrana koju će jesti vaš ljubimac. S obzirom da danas postoji hrana koja je specijalno napravljena za bišone, nemojte se mnogo premišljati ako vam se toliko sviđa ovaj beli lepotan.